e o whalo whātu ma whatalo whātu i le tanto watunu po whelava o mai mō mai ai o e o Samoa ia whatalo whātu ia tanto le sona o whamoe moe i le nei fuitai au tanto maftanga ia talia fia lo tō mamalu ia wan tanto maftanga ala i le suisoina o le afionga le tu ia i le nei fuitai au man miwa yaso tanto wawa iai ia o le sona o le nei fui wa yaso le tatu suisoina o le ngā luenga le tua ia i tanto waenga lua ia po se mea wa whai e le tua mo i tanto i le waenga lua le ala suisoina ia e mau mai pela u sila ma lau tangtangai mai ia le ala sauni ia whai aonga o le tanto le sona e masani ai ia whaasoa atu mo loutou mo malua wā ia le whafonganga ma se tu whaanga mo le nei fui sāwalinga wala watu i lau sunga le whengainga setu te tei mes tanto talo ia matalia i tanto le sona Whaftai le tua i le suifua lau le lewa e fua i o tama whaftai ia o so mātou mālosi fu i whaasoa ai lau a fionga ia te talo whaonga i nei mātou se awala whaato ia manino le whaasoa i no lau fionga ia i lato umo wambau maia ia le nei whaasoa ma ngalo i mātou ono o Yesu amen ia lewa mātou ilunga nei ma whai aonga masani sunga pasta setu mai le kalesia ia whao ia wapefol sunga toina ia tui whana e tawita mai le kalesia alo whau whatalo whatu e ulusuga ia mo le hui seanga whatalo whatatu tunu o mai mo mai ia talo whera sunga le teitai talo whatu fo i so se tasi lava o mo mai ia le nei whaasoa ia vi ia le tu o mo la vanua tātou te tal numa whaasoa i lana fionga Whalo, sunga pide e se foi la tōlo o me la vanua e nei tai au mo whoreli ia o le la tātou whaasolo lo tātou le sona e pe o dai e o le sona lua nei o nei kuata whai o nei tau sanga tōru masina o lo tātou tutu loa o le o tu o le sona o tāu nei o le ngā luenga le atua ia i tātou vaenga lua o seisi whamtalanga o ni mea le leina whai e le atua mo i tātou ia i lona vaenga lua ia no lewa tātou wawai e whautuina ma ia le matua tau loto o tātou le sona ia i le vaenga vuila leo le wheau te lea le atua na mai mo tātou e whautuina whape nei ma whaitauina o le nei i auto atu e whainu ma lava mso ma papa tiso atu ia te ila tau i le swafa o tama ma le atali ma le angang paia o le mele tātou te wawai ai ele umarenga lue me o le tua i o tātou tangata ma mele leina tā pena le tua i ai tātou na ngā luenga ua whai le tua le ngata na ngaosi tātou au lea hoi atu tuloa mai tātou i le teimina tātou pa umato i lalo i lang sala ia pe ona mai ai ia le vai mai ele kolose tolu lon feu poiva au le fetau pelpeloa ina ua to e seina e o tou le tangata tuai mana mio lo na winga e le sina vesea ma fa mama ina lo tatu tangata tuai ma le amio tuai le sa mio o le mea o fai ke riso mo tanto ma ta pena ina ke riso mo tanto i le fai posfu a wa to ofu i le tangata fo o le wa fa fo wina i le poto e fa tau e fo linga i le na faia uma ana vese ke riso i le tangata tuai fa ofu lo tato i le tangata fo lo no winga o le olanga o suia o le olanga wa iai mele le walia li mai ai a o le mele na ele fai e seisi ua fai e le tua i o tanto olanga ma ta pena e le tua mai o tanto olanga i na ua toi lalo le tangata i le angsala i le amta ia ua fa ofu lan tanto e le tua ma to ese tangata tua ia fa ofu tangata fo e iai le poto e fa tatau
ia te ia lo no winga le melo le poto le me mai le tua Amen. e mai le mata le tua le mtanga le poto e se mai le tamai o le me tupu mai mo ia mafausia mai lo olanga i tutono le ainga ia ai mai le tato mtua tauloto fai mai le mtua tauloto i o tau o atu e fai nu malamu maso papitiso atu ia te ilanto sofitama na te lima le angang pa ia longa winga a fai ua fai e Yesu le me le ia te o lo tiute wa mai le whatonunga Yesu i lana tangata wa Yesu ia ia anu loe fai nu maso o se fe au le mo tato e mo moli mai ai e te tau na tanto o fai se mesidi le anga o fai e le tua mesidi mo tato ia pe se lo fi fa so le va nga tato te le se tato le sot Pele, tato o tu fa mai o ngā luenga le tua ia tato. Ja, i tau tala na le tato matua tau lotu. Ia le whātonunga. Pa mai o le Great Commission. E sau sao mai lava i le tua. Ia, po le imperative fo. Te o le ngā luenga nei a ngā tai whaola tato le tua. Ia tato ngā luenga fo le tau tato e whailo atu le. Le leio le li. Ia leio le tu. O le vela tato muso. Ia, me tato susu enga. O le me amata lava i tutoni ai. Ia tato. Ia, po te lai hui sisi tu, ia te lope o le mea na kako mission statement. Au tua lena wala uina e tātou le tua. Ia tau tātou o enu uma, o mai o tuli manu e whāra langi, e tau lama tātou whaelo atu le, ia le atua, wa o tātou o le tu tino o Keriso. Ia, Keriso hoi o le ulu, o le ekalesia. Ma e la la tatununga. Ia a whai o alawa mea nofa alawa. Po ina mai le tu e a tātou. Ia, e te tau lawa tātou. Whaunga ina mo ngā le tua. O le mesila tau. E talu o le tau le tala. O le ase tala anga i longo langa. Ia, mali mea na whai e le tua i le o langa o le tangata ia. E moni e lau maunena e mai. O tātou ia e tangata tuai. O lo whainga le angsara. Pe whala i seire lima. Iwa lupe lua. Na e tau lo tua tanguai. Pa mai. Ai peitai. O ao tau amio leanga, o whaia ma pāpupuni, i le wā o tau malo o tau atua, o ao tau anga sala, o alo ai on whafonga i ate o tau, o ia le whafonga mai ai. Se tua ina le lei. E whanga mai mo moko ne te lima sufitu, o le nei, a whai o ia ke riso se tasi. Ia, o tangata fau ia, o ma vai me tuai, whauta. Ia, o whawhauina me uma. Lunga e taha walo e whamitana le. I le tua. Lunga e tatene i alu wale ta. O tau nota i lo le lei alo ta tua. E alu fwale whapeo le intimate relationship. Ia o tala. Close le lei le tua mo ta i lo. Ia no tau le whamitana tala na e Yesu. Te whai whaalinga le lo tasi whapue lima. O whetala mai fo i le o ti e no whaari. Whauta. O te whaia i e fo mea umala. Ia. Fe aure na le mon mai. Amen. Tuar te mai lo na tali. Ya, o la tali. Mai la nga pa ia. Ya ka ko na le fa ngai le tu we are agencies. O wala au li o ekalesia. Ya ta to e ta o atu le. Ya le lo le tu le na ia. Fa pale mai e ta to. For they freely receive. Ya freely give. Tam ta to. Amen. Fa lo atu. Amen. Tai le faso e la sunga toida e sa no to e fa popola tite ia perfecta tutte mai to ina le ngaluenga le tua pe una tanto mo versunte ni na faia o levana ta pena le tua le na ta pena mai ai le taimo fo fanga perfecta tutte va ai na o faia le tua tanga fa mai le fa matalang o mai tanto faia tanga tele fa tu lo tanto fa tu sa o lo no winga ia o le a mio le tala no ia mio ia mio le tu pe me le maule na au mai sunga to ina tu so isa ia fe me le fa o to wanga sala wa o fa le mo alo o vinga o le anga sala o le anga sana wa o le mau ai le fa mo le tu o fa mo le tu ia mau lo na ia lana mio e tangata le mau le mio le tu o na wa
ua ia le agasala ua alo le tagata ona le agasala ona nau taʻigala le atua ia toe foʻi ia le tagata i le amio le atua ma le atua la tatou matua tauloto le ua au mai ai le matai o le masaini tatou matai alusu ma le valu faipusu mai fai mai o le nei ia outou atu e fai no uma lava ma so mai tau mai le upu so ea ia so i le amio a le atua o lona winga o le fina o le galuega le atua na fea mo i tatou ia so i tatou ia i le atua ma maua lana ma mamio na tagata i lana amio peitai o le agasala ua le maua ai afia mai Iesu o le fa'aoletaga ia so ale ia maua lea le galuega lea le atua o le toe amio o le tagata i le amio le atua ina ua oola ina ua sauni ia Iesu e toe fo'i le naga fai loa lana fa'amatalaga o lautou galuega tupito e tauna fai tagata uma e fa'atuatua ia Iesu e tatau ona o e fai so lona winga ia toe au mai le tagata ia so i le amio le atua pe ona fai ai i le amataga lona winga o le galuega lenā le atua mo i tatou le sa tatou maua i le talaaga le tusi paia atoa nautaʻiga lenā le atua e o'o a maikenese o le fa'aliga o lona nautaʻiga ia toe so'o atu le tagata ia te ia maua le la mafutama amio le tagata i lana amio o lona winga o le tatou fo'i la galuega lea au mai mo i tatou fai so o le fai le fai tagata lotu ai fai so ia amio i le amio le tu amio tagata i le amio le tu e pa u ma me le lona fa'atulagaga na finagalo i le tua ia alpon e iai taimi tatou te fai ai ia tatou te oe au mai tagata lotu ai le au mai ia ai le fai le so o le galuega sili na matāua o le na mai le tua mo ona tagata ia toe fai so e reproduce ai le amio le tua ia ola u toe va ai tuna ia le fa'asoa le ia so le maua tuso kolose fai mai ia le na fa'asoa sunga le tai le ngata foi le e te maua tuso mo bole ane tolu fai upu e lua na iai le nau tai ngā le fai mai a maua i tātou le amio le tua fai mai ona fa'aali mai lea o fōlinga i tātou ia ia lona wingo o le ngaluenga na le tua mo i tātou le ngata o lana ngaluenga me le amatanga le wutu mai i tātou e tātou te whaua wina whaatai Maneia le whasoino tātou le sona ni tāu wanga mo tātou le sona o le la tātou se i le wanga le sona o le tua tolu tas o le amatanga o le ngāwe ia o te iloa po le ase whasoa o lo sunga i le wanga tāua i le ngāruenga whai whatas le ala tātou tanoi pe o nei ia le tātou le sona le whai ia Iesu leo le alo moni ma le ola le sao atu se tasitama pe ale le ui mai anta lo no winga e ngā lulu e whatasi ale a inga atua o le plan man fuanga e leo se me whaia ngā Iesu e mai o tele o maule mai e whamatala mai Iesu o mea na te whaia e le whaia nau au la ua matama fatase man ngā ruenga le nganga pa e se fese lo vaso le va ngota tole so ia whaftai te lo le ua la ua matai nā tua pe whai tātou te o tasi leo o taritonunga whaavae se a e tangata mai la tātou le hote le atoanga o le mata upu lea po le o nga whaavae ai o te fia au mai ia le whaupunga lea e tolu ia tino mawavae po persona o le a inga tua o le tua le tamao le tua le alo le tua le nganga pa ia e te maua so e te le maua ia le upu pe ona au mai tātou whaaso e te le maua le upu Trinity tono le tuspa ia e te maua le a inga tua lea i le winga lea mai e tātou te tonu e tasi le tua ai tolu ona tino mawai mai tolu ia persona o le a inga tua ona e tele mau e whaamaoni ai ki le papatiso ino Iesu le sa papatiso Iesu ia ai ia le nganga pa ia peise i o le lupe ia ai sau ma le leo mai le langa nono winga te mau ai tolu ia persona mawai ai elu tatununga whaapea e tasi ia le tua e tasi i le purpose
e tasi fo'i I lo latou tasi lo latou finagalo tasi lo latou misiona mai lela pe no fa tatou te le au ililia te le ia le mata upo ole Trinity le aso le nei ai o te fa au e le mauta ua le nai au mai e fa mauni ai they are one in purpose tasi lo latou finagalo tasi lo latou tasi lo latou finagalo tasi le latou misiona o le fa'aolaina o tagata le te maua i le tusi o luka lua suma le fa a o lona fai upu e fa suma le iwa nei tono le tatou le sona fai mai fa auta fo'i o te awina mai a te outou le na folafolaina e lo tamā a ia outou no nofo I le ai o Ierusalema se ia maua e outou le mana mai ngā mai tau mai le whamatalaga Iesu o te tuina atu ia te outou Iesu le tautala o le persona mua o le sina persona o le ainga tu fa mai o te tuina atu ia te outou le e fasino le ilea nganga pa ia fa mai lo na fola ina mai e lo tamā lo no winga e tolu ia e uina tolu o lantou e tolu ia persona ia ai tasi lo latou finagalo tasi le latou misiona mai tau mai o le wa sauni e sua e fa umalana galuega lalolangi aia toe ta'ulo I tagata ia le agaga paia lea la asau e fa'amalosia I latou I le galuega lea po le misiona lea mai tau mai la o le avatu ia te outou lea le agaga paia ina ia maua lea le misiona le e tasi ai lea le ainga tolu no winga e tolu ia persona tino vai ai tasi le finagalo tasi le latou misiona lo no winga o ngalu lue fa tasi la ainga tu ile misiona na o le tasi na I tu e tasi ai le atua e wina tolu ia persona ai tasi I le latou misiona le voila au mai mu tatou ia o se toe tau ai le tatou ai le sunga fai fa we le si maule mai le yone sumar fa po lu sumaro no o fa tasi ba maule il mol mau yone ma tau le voila yone o tanga vai tino se mai le fam talanga yone fai po lu sumaro ne sumar fa o le so soani e va vai le taitusi numero tele fa si no il tanga le angang paia tangata le vai o le angang paia ve melo le o le sosoani o le angang paia le e a wina mai tama capital letter le melo le a wina mai lo tama I lo wingo o ile ngo o Yesu fe melo le yo le o ia lava na te o ia te to I meo malava e fa manatu mai foi o ia te to I meo o foi atu ia te tolu no winga ele ese senga luenga ma se mafuanga nga lue Yesu ese se me fai ele nga paia amen me o ele fufuanga fai fatas o fufuanga fai fatas o le lave inole o tangata o le na mai le wang sala tangata o le wa nga lue fatas e ai lamta na ko vai fa me o mai na tato fai tangata tato fatus e o vai la mata lu sumava mai o to fai no mara so baptiso softa ma la no mala ngang paia o lono winga o me o mani e nga lu fa tas na pe se si fa popolo sunga to ina pe ya pe ale ana sufa wa o le ala upu moni maleo o Yesu pe o ia lo ngata tonu mai luma ma tono pokola me lo fautanga au lo pa pe vol talo Yesu le ne sufitu e fe mai wa o tonu tama fo tonu ya te te la me fa mai le no le tua nga lu fa tasi la inga tua ya wala we ina o tangata ala sala mai le luko le suliva ko I posfulu awana saule atari o tangata ya e sa ili ma fa'aola le na leilo mo tato fo na tuti wala umina I tato le tu o na so e o tato e sa ili mai ma ia ila to o lo leilo lo ala le sala ya awale ma lo le tu ne se to suliva fa na mali tama ya na tu momo le ulo le ya o ia na tu momo lo na vai mai luka le lu fa iva fa uta foi
o te awina mai ia te o tau lena fola ina i loo tama ia te ai o tau no nofo i le ai o Ierusalema se ia maua o tau le mana mai runga ia la ia e nganga pa ia le me tau tai lela tatu se tatu vaenga le fai so o le mea o matai tu ia ile ngā rueka o le pe ona e saunori se tunde la vaenga mo tatu le so e le o le whatonunga le tuapo le Great Commission e whaini lotu pe whaini whaifeau pe whaini to ina o le sini au tu ma le tuli mta inga lei ia ni se so o ia Yesu ma le ainga tua ia la to winga o le amio ma le purpose lenga mai kako ia kako faimaso inga ia faola inga ris ngaka laile e leo ma lama i finangalo le o le tua o lona winga o le simele pe kako wa vaile fatulanga ina o le maule o manchau lu sumal valu fa sumula o lusu ma ko dio kai mile o ko ma Yesu o manu malo o ngia amile o so e mai kalai se i fai atu le mele o ta pena Yesu mo na so e ngalu e ai mo le ngalu ngalu mele o le fai poe e sfumale fitu o mai le so wala to famaunia e sa o to tu Yesu ma ka dia la isi ang masa salo e nunga e to tu Yesu ane wala ko mo ki o so mang manu Yesu o ko ku mai fai o pula sumalva o fai loa ko Yesu yong so lewa mai en te le pule a ko a o le langi malala au wa le fingor ka ku ngalu o melale yo ko wa kule o fai ngor ko ke o male marusi anga male authority da ko ke o I faila na ngalu o le me siringa ka ua ia ke ule ile maule pa fai o ke le no pole ala se si bela ko ye se ma fau popolo o tangata le wa mai le authority au le authority le uma mai se yo le ngata anga lala e ser ma o se lu inga o le mo ka ku nga ko inga amen o ka ku ke on fo pole ala va mo alu mo se mo alu fa se nga lu nga le ya se la fa ko lu va so po ye se me le leo o lo I fingalo ia e fa so mai monita fa afta no toida pa quel como fo por la le tu ma ku ia il puri fa pela mai atato eu que mai ko fa le attribute for le tu le omnipotent the most powerful God yo le ana me la atato pole le o mai le tu e tato yo mo omnipresent ye le la wa experience o ke fia o fa le melo le sisinga so uma tamai sa so le amilik sa mo pe no fa sol ma to kalesi fa lima na o mai le maule mai le hole le lo vai ya na me o le ai ma se ti e me sina ma os le ai ma sina toto folena no so mai me lo te tona fo folanga o te ia te o tau I aso umala si o la no fa pe ai o la mile ma le anga lo vai no ta me le ai pe pe lo folanga le tu ya le na ia mai la lo fa ali mai ate e foi no fanga e lo se o ke lo le o fanga le fa gole isa fa tau na me o maluanga ke sensinga ke va ai a foi ngai o inga ba ya fa pe ale na follow from mai le tu I ona so o te lo le tala le Yesu so fa se fu wa so ho le nga fio I mal o so o te tu mai fa ma no si ya mai le fa tu wa le tu wa imperative lo le kong face of feeling po ke alu pele ai e ka kaua o wa la mal fa munianga le I o te ia te o to se o ngata anga la ia experience le ka o mo I folanga le tu pe so va solo so pero le wa mo mai e tanto fa so ia le va ngola sule ai yes va ngola tite o le scope o le scopo le fatto nunga le e wa te ve me ya o le fatto nunga le fai Yesu yona
io na so le tatou la ai man tu le scope le whamatalanga Iesu whai mai o tau atu e whai nu umalava a ngangana ma e a fiele ngangana o nofoanga mea mai a whaila na o au so o na whai e Iesu i a whamatalanga lena nono winga e leo o lea e leo matala lei nei ai ia tatou ai vi ia le tua ole ina ua whai al forfolanga le Iesu e le na o lea ele na ole to skuma le to lua ia po na tangata na ia ai mo so se so wa o tanto foi le wa so o tanto o no wingo tanto ngal wingo le fai le si so ia ole vai ngana ole fa tu nunga te lele na mo tanto ia ole ai e tatia mai ole mel na e te tau no tanto va ai mamau ia mau tanto lo e te tau no fa tau uina langa le wa mai le tua le ngata wa mai le pule ia ala ufu au mai mar fa tu nunga a fai tanto te tonu o le tua lo tanto tua ia tanto te sta ifo ia e failana fa tu nunga alo fa so lu sunga fa au ma tango fo fa so tita o le la tatou se i se vai o tatou le sona ia ma sani voi la wa ai ma lo sisi o le tala le lei e whawawau o le fe au o le ngāruenga lo ngovinga o le fe au le o le ngāruenga le nau mai o le fe au o le tala le lei ia me se no whaasonga ma le pe ua vai ato le mai le fe ua angelo i toto i le whalinga suma le whaalon fe po ono le fitu le ua manino lava ia le fe au le tala lei ia nei vai vaenga na mai tatou le sona ile vaenga le sona ia se fa soa lu soa sunga tavita le vaenga le fe au tala le au na angel mo le fa mai le kuna le ono mo fitu na ulo fo le tasi angelu o lele le tau to inga le langi malala ia o ia te tala le fa vau e forfola tu i nu mai tu ai mana ese ia manu o fa beatu ma le tele i o to mat ta le tu avatu le vi inga ia te ia o mai le tu aso la na famsino mai ia ifo le na fa ia le langi malala fa nu a to ma le Malsa, le fa mai. E pau alo le maul tu spa ia le ta mai le melo le. Ma tale le everlasting gospel. O le good news. Ia, le o ta lo le o tale le o le. Fa na mai Yesu. Ma liu Yesu. To tu Yesu. Ia, la vai fa fo tu Yesu mo ta to le. I te taimi le. Ia se ia o la vala e taimi fi mai ia. Yesu. Ile lo o tale le na e tau ta to e. E tau atu i tangata o lea. Nau langi, e tau ona le bango na muli na le mahuma. E hifo. I lea tōne na whai le langi. A whanua a tō masai. A mai e Ioana e kuau mai le. E soto e rusifu. Markene se wale o sutas. Ia e mana tua lea sa pate te whapa i eina. O aso e ono te ngaruai. Le. O le tatou ngā ranga la. E tau te o tau atu le whaau le. I le lalo langi. O le good news lea. Ia ka po io i pensa ia na o tala le o nafi o tala le mo le so o tala le mo le luna o i tau tau ia tangata uma i le whai longa si tau tau ia ngana ese i tu ainga o nuu tau longa tatu e whai loa i hea ia kala o kako mission na so o le cosmo la ia kakaunga olo i kukonga e kako le e tala le wa mana ia whaarongo tangata na ia la ma kwa ka ko wola i la va le dona o le tala le le e o fai Yesu e tatola se unha fa popo ana ia o te ta te loe ma ne fa sola so to ida o si va ngo tala le tu sole o no ta ai anto le pulo le lo fatuno tala le lo fatuno lo winga le maliu e sui e tanga sala la le tanga sala mai le to ilalo le to ilalo ai wa ia wa u le tangata ia o sa Yesu e faile me to ia vatu tangata le maftanga le sa sos le si wa vai le baule le malo anga voi le sei le moto le mai foi to no tato le so u vai na me tala le na ia tau avetinga o le tala le tau ave fa no anga o tangata ese le mana ia fe mele nga tenda o le tala le na manu a Yesu
o le manu o Yesu o le tala leile o le mangua o Yesu o le mangua ngā kako ia o lona winga e lisi o le isi winga o le tala leile whamtalanga ale waloanga le aisa ia o le tala le leina momo ai le lifa o le yakako wa mi ia o lona winga o le isi vaenga tau o le tala le leia tali le leia i tantou e le mai le toi lalo le sa tatou ia ia le tua au tala leia le ngata i se mea ele va pe tala le se o mai al tau sanga lua felu fa pe lu male lua felu tolo o le tala le lei e fa va o lona winga o le tala le lei e fai pe lona winga o le o toi ta mai tantou ele ia mai tala le ngata ia tantou pe ngata i se masina o lo tiu te au le fa so le tala le o isi te e tau le fa so atu ai lau I'm fine fa so atu i lo winga mala wa miu e lo me tanga tole o so i fu Yesu le langa lu sol ia le e sa fa so se tu ata tu te se lis va nga ta do le so e lo lisi va ta wona ile aso leo male maule le tu so fa linga o me te bolana bolana fa masinonga e tau ia le foi tauna le o mata tu le su langa a fai o tala no lo le fa masinonga e tau tu ia e ia le to e fio mai ma ua lata mai man tua tanto va ai pi o lo ia le agency le ile fa tu nunga le ma le fe au angelo toto ai e tau mai ai wa fa me wo mai le taimi o lana fa masinonga tau mai wa lata mai ale le to e fio mai me tau mai pi o na ta ua o le paualo le mau e o fantasi ai le tala le lei male ma le fa va la nga o le tanto nungo tanto o le tala le lei a to ia Yesu ke miso ma le tele lo tanta e ngata ile maliu Yesu le la to va ai ave me va mtala le o le tala le lei fa va ala na ta o le tala le fa va la nga e au ai e au le toi fo i mo Yesu fa matala ma fo anga na le ia yo le o le fa masinonga i le fa matala le wa pe no fa so atu le scope o le Great Commission o le lalo langi ato o le scope fo na le o le fe au anga le to lua o le lalo langi ato ai le mena fo popo ye o me le taimi le o fa masinonga no winga wa o le o tala no i tu atu o le santau o le o tala no i tu ile fa ile o la fa va no winga o le o le mafu angana o le ta o le mele o le tala le leile e fa va e le ngata la wartele o tatou fai mai ia o le malu Yesua o uma me uma ai o le o tala no me tano ile meta o tala le fa va o Yesu e toi foi mai e ave e ile tai me tatou te o la e fa va pe tatou a mio pe le tu e pe o la na mission le la vai tawina tu la fa ma ni la fa mtalanga le la sungale mai e tu si le fa mo sumal valo to talanga fa to Yesu fa po sumal valo o le ola nei lava sa oti fa uta foi o te ola fa va lava amen lo mo wingo lo pu amen moni fa ma oni fa mai fa mtalanga a Yesu le o le sauki ale ko ola a ole ola le o ke ola i fava o le mena le momoni mai Yesu o le kala le le pe nga sango ele nga kai loki o le kala le no nga fa mo le ka ko kon fa linga lu sumo tas mo le fam tala mai vai ngai langi mo ile langi fo mo langi fo ia e va ko ka ko o sui le ri o fa o inga le ri ma ka dia Yesu no mo fa ri ia mai le langi ngai le ko isa le ko ise oki le ko fa o a fi fa va o le tau unga le naule o le tala le o le fio mo Yesu amen ia va tu tanto fe ile langi ma le ona fa o le ngata voi le tala le to tu mo Yesu o wina tu Yesu le langi e to foi ma e va ku tangata o talia ma muli mele fe me e o le si me ta o le mele fam sino o tala lei wa ka o me fam sino ngai ka ngai o lai manga fanga ma e o la sa ngiungi ma e o la wa i lo la fam sino ele tu amen no winga fam sino ia me fai e la to tala o upu e fai o ngai ngoinga ia o nginga o la popula
le fofonga o le tua I lalo le vavainga o le whama whamsinonga le mele le whaimei e whamsino ina I tātou mai me lilo o me le lei atoa me le tauta le whala whaila unga sumalua vapu sumalwha o me le o kou mākau e ka kau ka kau ma o ngaifo ma mata ia ma muli le polo inga le le tua e ka ua la le si wheo ke le o mai sau ka pena ia ola manga whangafa I luma o le tua I lan whamsinonga ia le la kako sei le usolulu tangata o le tua e ala antu ai le ngā ruenga luna winga e iai ngisi ngā whai e le kua ma se nuu na whai e le tua e whai mana tangata whai ngaru ruenga e lo winga le kofi e ngisi e le ngofo ase si kofi se whai ngā ruenga mo le li o le me kofi mai whea mai le la ia se kakarunga ngā whaenga pe se whapopo wale a mai ina I tangata nei whamtala mai e pe operamo ia ma teima mose ia se sa ngolo sungai wheao a lau sunga roi wheao o lau sunga toida te wa a vai le whengi tuai e wala mino operamo aina tō sina tangata o no whamonianga ia sa maue operamo mai le kinese na sulu whamoe te orto ia vera lau a inga operamo se whamonianga inu teimi operamo a tato ai fra le teimi lo o tanielu ma tōli o tanielu lena leina whaasauina le vango ia ta ole a wise man e talu ai ona o le tangata lo tanielu o tanielu fo isam whaina tūlu mo o tupu o Papilonia me tai Persia sa vea tanielu o se mole mauola mo le tua ia tu ina mai whanai teimi o tangata leo e fo le tamane sau I o Iosefa mai o Iosefa o le sifu le tangata sa ia sa vea pise puno le ona I tutono o ana le Iosefa le whaasauina ia I te teimi fo ilo le onge le ngatan whaasauina le no e kupito ia matua o ia e ofo lona ia lona ai atu tu mai la le teimi I o le whenge ngafo e ta wala o whaitau tusi lo le Acts of the Apostles page 28 le whanai the disciples were to work earnestly for souls giving to all the invitation of mercy. They were not to wait for the people to come to them, but they were to go to the people with their message. So, or take me that thing for let lana polo is go yo fa karika ko se o matangata ata tola batute ta to me wala le fo le kalesi le ye fu ngale mo le fetina la ka ko minsinga wherever we go ka ko nge o ave fe awa le tu po me le na uta o le kalesi le tu e defective in feeble e vai to se to tato ia fa nga ina tato ile tu e se dan ol me la punga me ko kongo ka ko tato loto ia la se meto tato foi termine ka ko molimau o tato molimau ola o tato mahola ia se fara lo ke nga o me le ko it's an honor le privilege lo me le tu tato so fe ala tato ia ia okay man ko ka ko o re so mo yang ia la una pot suat ta se pasó a los rei te lo perfecta tu te va ai la soleta tu te mawai o so se unha tupulanga e ai atanga ta fitfilia le tua mai fia le tua e fa unha ina tangata e piki mai to tangata to ititi fa te inga e le fitfilia atoa ia le tunu len sa ia upper amo na piki mai na upper amo e tele ia tangata fitfilia o le tua a fe te va ai le ile ina ua sa Yesu na ia fitfilia le to sfuma to lua ai tonu for to sfuma to lua na ia piki na mai ia la ia le to lu le na fai matangata e pe close tele ia Yesu ile la to ma lu no winga e fitfilia e Yesu mai e ta ngol vai mata le tonu ta to le so no vai mai ole ia le lotu e leva pe o ta to e fa tu puina le ia le ngaluenga le o le ngaluenga moni ai o leva ona
ona iai na awai le tua uma na filifili le tua ole ye lotu ole awala na momoli le fina ngalo le tua lo no winga e pe no vai atu o se fia ngai tatou le veu tatou ma le no sa no fusunga to le veu tatou ma tangata fainga lo tangata o tangata mo fa ngai na le tua bola na ngarvenga lo no winga e ite tatou vai so peto ititi ali le venga le tua ala no ititi le ngai fia o le tu oya ole filfilinga le tua tele na filfili mai tangata to tele se vai ngai ititi na te mo bolina lona fina ngalo lona winga o se fianga fo ia tatou tau no tatou vi ia le tu ia ona o le ufa nga ina tatou wai o le me moni ele fenga tai le tu ona fa li ua ia le langi ato ia ai fa nga le ufa nga ina o tatou tanga fa tau ia e fa so lona fina ngalo matala ia lana misiona po lana ngaluenga wa le ia ale fisilio le ia ngaluenga ale tua nga le tua le na mo tatou fe me ele fa mtalanga Yesu le o masanita to le tala ya sa ke wo saule tali o tangata ya sa le o nga la na le tua nga funa atato o le sa ilima ma fa ola lo no winga e tele tangata le mana o ia le fa ola mana o ia le sa ia ai o le nga na le wa mai mo tatou fa after o le si me ta o le te va ile wala wina mal filfili o tangata e filfili tangata e o si fera inga mausta amen ele so na wala wina tangata fui le te wal me ele fa te inga aplamo tau le aplamo le o si sio manga no fa popa ai na wala au wale tua tu lunga aplamo ai le lo aplamo me ele o no le mele o le tali le usta le si te wala o mele ku e ke le fiu ska ia o ia o lo lan ki ile le karie o le menga ia lo ngo failo lo a le menga ngo faile ku le singa fen pa ma lo ka le ku lo wai a sa o alu le meuta fa singo o le kalia la apple ammo le vala au le ku ngama fuinga lo se lo se mai lo me lo ka le ku vai la me kupu mea e fai o manua nu tele longa winga e veska mai ainga le apla amo male vala winga ai mo waisia istanga te to te mele pe afrika kwa mai o la to uma o ke fa manguia ya ke o la ko fa manguia ya o e manguia la ko o la ko fe ku ya to e malaia ila la ko ku so le mele o le vala winga apla o se fa manguia nga moisi mois tangata o ele ngata sa fa manuianga mois tangata ai ole malaya foi le ois tangata pe te le faula le tu wala fa mele ko e manguia la ko e fa manguia ya ke e malaya foi lanto e fitu ya to makalia la e lo kanga ka uma kali ya inga fe wala ko ari e ia kanga ka fa longo ai musua e whanong e uska langa ka ua melo le uska pai wala ka la le kua ile ngu sala te tono me fitu foi po ono nga mai mele mai o le kua o lo nu o Israel lo nu fa pitoa o le o loa tau o le nu pa ia longa winga so se kaimi e wala o ile kua po le nu po le kalesia po ailava wa uma wa ia le fa pa ianga le kua ma le fa manguianga le kua ai anula o le manguia nga ki manguia e kongo manguia iliska fa ia le ri o ka ko fo sin ka ko la me a vo le la langiang salama ka ko milo ko ia va fa ile ko vala o ili le so ta vita vesto i do le kanesi ke le fu ke mi sa ka ko i nga lu nga fa ia o nga lu nga le ri ia le ri pe o le so nga li se fa ile ko la nga vala o le so ia wa le mo ngi ka porque ngia la ka kile o pala yo lang ko ai ia mfa fa ile ku ka ku le o ke o ka ku me ka pis o nge me ka ku ka no onga o le le ku wa ve ayo o lo ki ia ve o mala to ile nga le ri ve le ku ke lo ke le ngi si wala ve inga nga le ka chunga fe nga pe vola usunga tavita ia o ka ku la vale ki wala o ka ku le li ia le la ka ku
se ilo le fai unga ka kole song ya le wa umona to toma lalo langi o le fale o le malai o ngalo e le la ka ku kalngolola ile mele fai ngalo ngale wala udi ka ku ya yo ka ku lolle e le ku kusa uma tangata no il malai la e ka tangata ta alo leanga e vo tangata ta alo le ya pa ka fu e ya ai se fa so me yo nusu ona ansa wala e ka o yung ka ku ngalu e mal fa ku ko ngalu e ngale malai le ka ko ye ya ke fa so ku de ka ro ngana mo fo wa ya mo ye mo to le mana a fi fo la nga pai ya fa le o to mo mau to no Yerusalem sama Yerusalem sama le mutulu ngo e ta wala wa ye fo le a matala ba to mo ta malai ka ma tu si lo le Adventist home my the first missionary place is your home so nga la be ko o lo wa au ainga ya o ina tam ta to mo mawa ai lo yo ta to la nga fo le wa o ye ke viso ya ta to ya ta to le ta to wa oi wa pe o le pattern nga ko sequence mo tu wa ta to le Samaria wa ta o Samaria pe o fili yo ngola ka ko fili o ila me fai fili ba ta to ya o ne tu o nga lo ka ko ya tu ha tu la la ya to ala o to fa na tu wa Yesu ai o le tenche o nga lo ni a ka ru do la mo mo la nga ko ya o le shime so ka ki ke ru mo la pa pu ma i ma o le ta o la mana ui ta to le nga ya kai pe ala so le pe ko le na fa tu ina au so o se fu waso vo le na la to ta lo ai tu ese la to ese senga ta si ro la to loto ya le la na sa mai ya va ile nga lo nga te mine o ta la afrikari i ma sina le te ni fie se la tanga ta baptiso la nga la we le nga pa ia o ke le o fi nga la vo le tu sa mai le o nga muli ata to ya la tam ta pena ta tu loto ta to mau rano ta tu loto ta tu ta lo le no anga pomi wala fai wa ka ko le so le metafor e mai su la na la mo o ko ma sima o le no langi o to le mala mala mo la la wa ka ko fai ro la mai su te ro la abato le manongi ma le sa salo kiriso yo ta tu tanga sala mo le vai Man. Ja, so no nga so se rega ya, mai le. I lole o le tatu tan no le malai le tau fai le ngaluenga le ia po le misiona le wa mai le tua perfecta tutte faita wina ia e lua ia fatonu ngot te le lenta tu so e nei le vai asole on mata ia lua valu mal fa linga fitu ai ole metu tu sa mai pe no fa so ole no foanga e tauna nga i wa a faite me tau ino tala le mata ia lua sumal valu ia to fainu uma a faite wina ia le fa linga fitu tauna alu tala le inu uma manga ngana ma so se no mingo ole lui na o me ole malata alo ele na o fe ele na o lo fa o ole malata alo te le e awa ele i so se me o e tauna o e lo tanto malo sia ele va pe foi a tanto to mai ma fa vale tanto no tanto le una le la vele le wa o le la tangata umma wa le na tangata umma e tauna mo di mau ia le si te mi te va klopi e fa vale na va mai ma volte me e tala no ai o le me sawa e so se tangata ia mai tu e fa le la langi e ta o le si me ta o le no u ta o ile maulen foi ta wina ile sunga toina nga le mo fe pe va fe mai ona fai le o tou mamoli mau ai leva pela ole telo temi tatou teo e moli mau tatou poto tatou teo e moli mau tatou tatou ole lui le mai e fai o tou ma moli mau ia te e moli mau ai o Yesu ia ole ambio na Yesu e tauna on tatou moli mau ina ole telo temi e moli mau tatou ata mai
moli mau le tele o tātou mea, tātou te fia moli, e tau te oma moli mau solo ia, mea e le te tauna, ona moli mau, a no e whi mai, ia tau whai, e whai o tau ma moli mau ia te au le lui nā mu tātou le, uto e wawa ai e toi tātou whaasoa le vaenga le, no wingo le malaita alo e te le, ai o le mea si, alo e oe o moli mau Iesu, e le o moli mau ai, e le o moli mau oe a, ia paftai. Se ma e me vale va so mai ko le so e ka u me le eri mo ia nga nga ka ku ke fu ka ku Amen. me le ka fam ka la ka ko le so ngi va yes o le kai me fai su le suinga o lo so i fuanga mo lo ora e ala i langa nga ko fa fo i mai o i lu mo maftanga mai o lo kiu ke la ia vai e lo ainga suinga a mai alo ainga e lo tua oi a mai alo tua oi vai lo isi talat pai pe o maule mo mo a nga lo mo mo e fai foi o to mo mo ma a maka ile ainga o kwa oi se yo o lo nga fa sala ko o a nga ka ke le vifi ke pe vong sa ngo su ngalo fe so se tu inga tangata pe ke lo nga o le kanga fi o nga fai fe a nga mai le tu o kanga o nga lan fe ka o ye le o le ri ale ka ko la peche yo to want to want to le o le tu o isi kai me ka o ye ka ku le o ka ku ri le ele o lo le ele o se me o e fai ai fai lo le meu fai e su lo ola Amen. ia veo se so mo le maule lo fa o le tu o no suafo Yesu amen ia wala o tu sunga toina ta vita mo tatu tal fai o tatu le soda ma ftai le tu ne ia no sa ma tu fa so la mo fioma le tu e lo la va fina ngalo e ve la va ma tu o mo mau mo ke visio so ne ma tu te iai po ngalwen matu ainga po la o le tu ya so ni mai ni fa ngaluina lava le matu uso ya tu o vesi le tu e fa mole fa mole te le la to ma fatia o fa inga le te apolo mo le la la e stalo le tu o matu ai te lo me stu mo i lava mo fa ito to la fi me fa mania e matu tu la to fu mo la no fa fa mai ya mole fa fangu pe e matu ngaluanga na mai o matu lima te lo sufa ta le fo nei fe au ta le ma no e fai man mo mau in o mala o no o mai le ma ta e fa mo ni mai te mai ma to ne aso fa mangalo fo upu ma to mo i tu sa mo mole si fa che riso wala to le ma to ta amen Amen. And go. no